January ni som pakwa sang ni som ni panga chulni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US President Thartur Donald Trump chuan official watan tiratanga ni khat chungin an Ramadan lawalu te thon kir na thok tak tak don ni in US media te chuan an soi Trump hina campaign lai khan an Ramadan lawa om te thon kir na chu President official wa nia tanga kalpui ngala tum thule America chanchina in thon kir na ro pui ber thleng don ti soi thina ramri veng tu ho tu pa tura ruat tom homen chuan hen na hi thole nia tangin Chicago khopuya bulletin don ni in soyania New York Times le Wall Street Journal chuan ramdanga tanga pemlut tamna khopui Chicago hi pemlut te thon kir na thona mun puya tan manani don ni in an soyani Fox News in an komna Bahzar homen chuan Chicago khopui chu in thon kir na mun puya ni don ti alo soi to a US hi khovela ram ho saberani wangin ram sang sang atangin ru kalu tum anom renga Immigration and Customs Enforcement ICE agency chuan englai po in dan lova US lut ru te thon kir na hi an thok renga ma se US sarkar lai pu in dan lova lut ru te thon kir na konga sarkar tho pui du lo state anom renga heng state khopui te hi sanctuary city antia heng howa hian dan lova US apem lut te an zalen hle thina Trump hian heng sanctuary city antia ram dangmi omte po zong chuaka thon kir veka tumani US khopui lian zinga Chicago New York City le Los Angeles te chu sanctuary city anti zinga antela thamasa khan homen hian Chicago khopuya Republican pungkhom ma January ni somni pakhata chuanin chhuah IC agent ron kalin thilswal ti te le gang member te an ron vaitan don ani kathu soi hi lo chin chi ro a thleng nge yang atiani Wall Street Journal chuan Chicago ba ka hian New York Los Angeles Denver le Miami te chu ICE agent ten ma an lakna tur ni in an tar langa President Joe Biden an hnuai ICE hian ma an la ve thowa ma se US pemlut zinga thilsual lian tham ti te an ramta na hlau om thei tura ngai te le ron lut thar te chau an vai thin ani Trump President Trump ni na hi chuan pemlut zinga thilsual ti atanga vai tanin dan lawa US lut zong hun rei tak US alo khosato thilsual ti mi alo te po manin an ramathon kir le vek antumani Trump President Masak Khan in sakna te kong pui siam na le leido na mun sang sanga dan lova US luten en fia thina Biden President nuwa hei hi ti topani a Trump hian hetianga kalpui le hi atum ni in CBS News chuan an tar lang California Mexican lo nei tu te Paul Centro Binacional para el Desarrollo Indigena Oaxaqueno Pola Executive Director Sarait Martinez chuan sarkar thar lak lu ala ni lo na a kan mi te chuan an hlau thong hle ani ti in Reuters ashil Trump sarkar a hian na thona mun sang sanga dan lawalu ru te vai na tho ni mai ba ka hian biak in school le damdo in te ba ka in nei na le mithi vuina hmuna ICE ten dan bo chia en fi nan tho khapna dan chu Trump hian ti to patum ni in report then khata chuan talan ani a heti la hian dan lawa US pemlu thi an tam thama anman khom zel chuan da khom na hmunan nei dai don lo an tia heti lai vekhen Venezuela mi pakhatin Nikuma Georgia mi college zirlaya thawanga dan tharan duan sarkar in rin hlel chu dan bo chelo po ni se man ngal theina dan Laken Riley Act anti chu Trump sarkar hian kar le hian pas ngala tum don anti bok Israel le Hamas in kara in ka hai nei tur chu an ramatu kin dar ya le chan ve keini tana Vawiin chundar som pahni hian man tan ani don ta a Mantan hun tur hi Nimin Khan Qatar Ram Foreign Ministry thupuang tu chuan a puanga inrem na angin Gaza Strip a ceasefire chu chol ni jing dar le chan ve man tan ani dona film khur thei to ba film khura official te thu soi ngai chang turin kan unaw te kan nge na ni ati Israel cabinet chon zir top ni zan rei inrin ni jing lamdar khat keini ta na Nimin jing dar li le chan ve vel khan in ka hai inrem na hi an pom thu an puang thei chia Cabinet meeting a hian darka rukzet an soi ho nuwa vote la in ka hai du lama vote somni palia tla a du lo lama vote riat atla boka Prime Minister office chuan an ram sana a jingdar khat khan ceasefire agreement an pom thu hi an puang ta ni in ka hai chunga ti tur le an ti dan tur chu kan content masalama kan soi chiang to a kan soi thui to lowanga in ka hai face khat na hi ka ruk chung o turani a hemi chung hian Hamas te hian an mission som thum pathum man chuanga
Israel point Palestinian tanina an khung sang chuang an chhuah ve dawn ani Israel cabinet in ka hai in rem na an pomta ka wang hian an lo soilok to angin National Security Minister nilai Itamar Ben Gavir Paul Otzma Yehudit Party chuan Netanyahu sarkar an thlop na an titop don ti an puanga sarkar atanga an ban na lekha hi tukin hian an thelu don ti an soya Yehudit Party hian thu chhuah siamin firfiak Paul Hamas tenena in rem na ten pomani ta ka hian sarkar atanga ban na kan thelu dona Minister Ben Gavir Yitzhak Waselaf le Amichai Eliyahu Tebaka Committee Chair na thokmek Zavika Fogel Limorson Har Melek le Yitzhak Kreuzer te chuan sarkar an ninan bansan vekang anti inrem na hian Hamas ten an mission an chu masak tur pathum te ming hi inka hai inrem na man tran huna tanga chiar le ta dar ka somni pali chungin Hamas te hian an puang ang ti ania maseni zandar som pani thleng khan an la puang chiang lo ni in Israel ram hruai tu te chuan an soya Hamas te hian an mi chhuah tur te hi khoi hmuna angian chhuah tir don ala chiang lo boka nimin lama puan to angin Israel hian mission chhuah te lo don san na mun tur hi mun thuma an siam to ani Hamas te hian voin hian an mission jing meichia pathum an chhuah don ni in Nizan Khan Times of Israel chuan an ziak Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nizan Khan Israel mi puite hnena thucha asoya kan unaw somthum pathum te chu an ron ho don ta a kan zawaya kan thorim ra ani atia inka hai inrem na chu US President Joe Biden le President atana than Donald Trump te puina wanga nei theyan ni thu a saibok Netanyahu chuan US chuan Israel in Gaza wara athil tum chu hriain an thlop ti sain atulani chuan Israel chuan Gaza beile turin dikna nei atia Israel in an ram le an mi le sa te humhim tura ma alak na konga President Trump chuan an mamo ral thuama pezel don ni in a saibok Prime Minister Netanyahu chuan inka hai thokhat na chungin Israel chuan Philadelphia corridor a sipayada beldon ti asoya anin remna chuan stage khatna hian Israel chuan Philadelphia corridor an sipai te chu ata tolin an ti tle mang ti ani thunga Israel in Palestinian mitang an chhuah tur zinga tual tha wanga tang te chu West Bank ka chhuah lovin Gaza emo ramdanga emo chu an ni anga tual tha wang ni lo firfia ka chen na wanga tang te ro West Bank le East Jerusalem a chhuah an ni ang ati Netanyahu chuan thasom panga chung Gaza an beina Hamas roi tunun rong tak tak an da thathei chu Israel sipai te hlotlin na ni ti in Middle East mel kan ti dang lama Hamas te chu tuna hian an mal tran to ani inka hai inrem na hian Hamas te hi tun ma an pom theilo inrem na pom ti ran ni atia thasom panga chung Gaza an dona Israel ram mi puite na sarkar an thlopna lom thu a saibok nimin khan Yemen na Iran pui helpol Houthi te chuan Gaza inrem na hian thlop thu puangin inka hai kalpui ani chung chuan Israel an beina le tuipui sena sumdong long an bei thin chu an ti top don ti an soya Houthi tu puang tu Mohammed al Bukhai ti chuan Israel in Gaza beina chol sana US UK le Israel ten Yemen an beina an ti top chuan Houthi te poin an beile nan ti top ve nga langa Navy le sumdong long beina po atopang atiani Bahzar lo thira wangin kan loma voin cholni hun nuam tak lo mangang che